In the heart of Postdene, Postmusburg, a single home tells the story of an entire community. "This house is more than just bricks," she says. "My late husband and I built it together, room by room. It was once only a small 3-room house, but with love and hard work, we made it bigger. When the asbestos roof began to crumble, it felt like his memory was fading too. But now, thanks to KPA Civils, my house feels alive again." Ek en my gesin bly nou al 29 jaar in Postdene, Postmusburg in die Noord-Kaap. Ek en my oorlede man het in die huisie gekom intrek 1998, soos maar 'n klein 3-vertrek huisie. For many residents of Postdene, asbestos roofs were not only a health hazard, but a heavy burden. KPA Civils has changed that, one roof at a time, replacing danger with dignity, fear with peace of mind. Ons het lekker tye gehad in hierdie huis. My oorlede man, my 2 dogters, Raisi en Pinky. Boelaboet is in 99 gebore, September is 28ste, maar ons het baie lekker gebly in hierdie 3-vertrek. Ek en my man Frans het die visie gehad dat ons 3-vertrekkie 'n groot huis maak, want onze kinders bly nie klein nie, hulle raak groter. En tot ons maar elke jaar die tyd wat hy 'n bonus gekry het, Desember maande, het hy toegelaat dat ons maar onze 2-vertrek, eerste onze 2-vertrek slaapkamers het ons aangebou. En dat daarna toe kom die res. Their work has gone beyond construction. This project has created jobs for local workers, restored pride, and reminded the people of Postmusburg that they have not been forgotten. Onze asbestdakke, huise was gebou in die 80s met asbestdakke, en toe het KPA verlede jaar ingekom, KPA Civils verlede jaar ingekom om onze asbestdakke af te gooi en vir ons singdakke kan op te sit. Ek en my man het geweet, bouwerk en 'n renovation is baie klomp geld. En die tyd toe hy wegval, het ek nou nie meer daai geld nie. En ek as 'n weduwee, en as klomp weduwees, wat nie die gelde het om onze asbestdakke af te laat gooi nie. Toe kom KPA Civils in om vir ons te kom help, om onze dakke af te gooi, vir ons ceilings in te sit, onze huise mooi te maak. So ek as 'n weduwee is baie tevrede met my huis. Their work has gone beyond construction. This project has created jobs for local workers, restored pride, and reminded the people of Postmusburg that they have not been forgotten. KPA Civils het waarde vir my kom toegevoeg, vir my gesin, vir myself, en ek is baie dankbaar daarvoor. KPA Civils has given me something money can't buy, the widow concludes. They brought my husband's dream back to life and reminded me that good things are still possible, even after hard times. KPA Civils, constructing tomorrow today.